Abahinji bagambire ebi obabire nabugana bahangu okurwa Ministry y'obuhangwa n'amizi n'aba Nile Hotline abakwasibwa obujunanizibwa kutendeka abaturo mu Rukiwera Isingiro Town Council okoresa amizi ga irrigation. Abahinji nibeshore n'cyo kugira ki umukubyara twayegamo ngo twine kuhinga omurayinizi kandi kinareba ngo kina amakuru mahanga abo ko no twanturambura bwira bwingi ninga twantombera muturabiro omurayinizi twakoma ryecho twayega endwara za kabeji zine endwara arho hakwize cyo kizibabora batwedese mbazi yo kukozesa bene mbobozo twonko muhinji kwakora bo mu rubuga umwanya agamba ki abandi bo mu rubaya buryo mwana kwabe narabaha aringuriza ezene kabeji zibyo zubwire bwo mushana kimasa ngo abantu bamanyero kugira ki okukolesa mizi agamizi tukashangire mu kuruga okutwagatandike turashangire mu ishu abahangu hona begisa abahinji okubine kufuhirira ebihingwa byabo nembazi eyo kufuhiriza umutayimingi iba kurikiriza scientifically bitabo nibagira ngo sime kubano irrigatinga ubwiro bw'akasese kuruga sayi 12.3 12.3 amiza go kwitera garenge sayi 3 gine mugasa akucegi no buzubu ahariki akingwa andikira okubona ndubonungi okukora na cerebedi okubyara okutebekana somusorogu bakabyara kabeje soko bashimye kubana bakolesa amizaga batagisire tukabegesa okubashimye kubana bafuhirire mbazi abo kubabwiro bwingi shangire tukashanga abahingi mu myanya turamu umuntu no wagenda wagura ombazo guwabona abahinji nabajyana no barabe baganyira mu nkora ya irrigation nabashaba ba Ministry y'obuhangwa n'amizi okujanjaza amizi ga irrigation mbicweke bindi buri muhinji aganyira mu nkoreji shaba abicu kwata haba amizi kumwakutiyamba mwatwongereza y'amatanka ga saporayinga ekintu kitambuza abo kuba tutwena ngo tuherire aha kandi nanogo mwanya obumwe nibabasa kusanga twayetaga gupangisa konka hati nanyo wonyegerize haruguru nibasa kujya desire hati wa wansera kupangisa wawaenda kumpansa hati nanye kastabanyirize haruguru nanyereka nko so one agamizi gina abantu baki nakireba abako n'ubundi mbahiritaka kugira ngo ntuza gumo mwitakombo kunga kurunogira nko burunju bwa muzeyo kwakoze M7 na government ye na district bona anaba wota kurumu extending amuke tanka mushuku kuyagamba ukaza kusanga nawe nankani tanka kuri ukasanga nawe ine tanka turwangaye enzara muri sinjo tukabintu gibi Isaiah Mugabirwe kurwo Ministry y'obuhangwa n'amizi araganisa abahinji oku Ministry n'entebekanisa yo kujanjaza amizi ombicweka bitari umwe na bimwe om district y'Isingiro. Performance is going to be based on the performance, how you perform, different informing on the next step to see whether we can as a ministry, as a government to extend ninga shikari bachikonka mwatwerekere mu mubasa so ni tumwe kutuganza kusutamana bakamabitu na government turebe ko twakwasa gukora twakushiganiraho omugandi abahinji b'omwana mu district ya Mtoma bahirwe mbazi yo kufuhira obukoko oburukurwaza omwana gwabo ugabora kwera kurungi obwezo obu buhirweyo government ya Uganda korabiro Ministry y'obuhinji n'oburisa taje na nempimbi z'omwana akakoko kakabara kakufitwigubora mwe n'wanu herezo muhinji urebe cyarwarize ni kiha karabayine rifurast ninga umucerebegwe endwara yo mucerebegwe amababi g'omwani atanakore sogo deni yabayine emungwe eyo butaji na nempimbi z'omwani emungwe eyo kusensera omunzu maz'omwani ukasanga biyamwe bihohe atubakore sogo icyo kubanza twino bugwire na nokoko ubwiro twino tuteganisa munonga tujeta ko food disease ninga shomo nyankore tujeta todura ire misirenya niyo na yajimara kimwe atuganda n'umushango musirwene bitangatanga ombaze bahirwe harimo gukurwanisa todura ebisente ninga shehumbwe no busisibirizi n'ezindi ndwara ebisente by'enzuma z'omwani nemera etera enzuma y'omwani aha mutwe hazuguka kibe kisente erangi y'omwani ergaho eya green ninga ehisize
ahanse sigara iyi nerangi yayo hati kiza kiretera kugira ngo okora kwenzuma y'umwana no kuhanguka kwaba affected ninga twacyo basika uko kwaro uko bufuriyo butaje nangwa binjino bagete mungwe rero kuri rako gibora nane ryo man nongo shanga akatikira henju mazomani kijuze henju mazomani konka ubutibwena bwomu abayingi kugira ngo twafune ubwo mbazi ntuza kugezaho kubegesa ko barakozese then abandi mbaza kurezeraho then mbazo maduka mbatandika kwegura egombora ya Nyakizinga na Mutara nizo zikirizeyo kuterwa munongo bukoko bw'umwani mu district ya Mtoma gasha kwa Ruth Nwamanya na Mike Watwachiri.